انجامنامه کنفرانس یکریزی و یک هلوستا کردی روجاوای کردستان. کنفرانس یکریزی و یک هلوستا کردی روجاوای کردستان دی 26 نیسان 2025 ده لباجار قامشلو پشتی دیالوگ دمدرش و هولدان سپاسدار جهوال و برای مبه به بشدارگوینا پارتیین کردی رخصتن جواکا سیویل تفگری جنان رخصتن جنان و چالاکوان جواکا کرد یه سر بخور جهرم جدای کردی لسوریای به ارمانجا پجراندنا دیدنه که یگرتی یا کردی لسر آواکرنا سوریا کنون و بشدارگونا ده تشداینا پیشاروجه و چاره سرکرنا پرزگری کا کردی ده دوی قونا گرینگ آدیروکی ده سوریای ده پیشتی هلوشاندنا رژیم زوردار لشامه ده حشت پیشین 2024 ده اف رژیما کو آزادی و رومت آگل سوریای به همو بکاته نوی یه نتوی اولی و جواکی بمپیکر و ولاد لسرانسری اردنیگاری سوریای ویران کرد و به میلیونان جگل وی کشتن کوچبر و پنابر کرد و هرچند گل سوریای جبو هلوشاندنا وی رژیم و بداوی کرنا زورداری وی و بدستخستنا آزادی و رومت خواه قربانی پیشکش کرن بله کرچی لسوریای ده روبرونا وی رژیم ده گل قربانی مزن و به هزاران شهیدان گل کرد به دهان سالان تکوشین کرد داکو زورداریا نتوی جسر خراکه و ما فین خواه یه نتوی بدست بخم هر دم
تێکۆشینا خۆی یا نیشتمانی vegirêda ji bo avakirina sîstemeke demokratîk a piralî li Sûriyeyê. Li ser bingeha berpirsariya dîrokî û berpirsariyê ji bêdiviyên qonaxa nû avakirina dîtinekî siyasî ya hevbeş a Kurdî ku îradeyeke kolektif û projeyeke rastîn ji bo çareseriyeke dadmendî ji bo pirsgirêka Kurd li Sûriyeyê weke dewleteke demokratîk û nenavendî nîşan bidin. Beşdaran dîtina hevbeş a Kurda ku ji konferansê re hate pêşkêşkirin wekî belgeyeke damezrîner ku îradeyeke kolektif diyar dike û nêzîkatiyeke rastîn ji bo çareseriyeke dadperwer û berfireh ji bo pirsgirêka Kurd di çarçeveya Sûriyeke yekgirtî de bi nasnameya xwe ya pir etnîk, pir olî, pir çandî û pir netewî ku destûra wê mafên netewî yên gelê Kurd garantî dikin. Pabendî peyman û rêkiftinên navnetewî yên mafê mirovan azadî û mafê jinan diparêze û dihêlî ku ew bi bandor beşdarî hemû saziyên siyasî, civakî, leşkerî û ewlehî bibin. Bi pejerandina vê dîtina hevbeş a Kurdan konferans daxwaza pejerandina wê wekî bingehekî ji bo diyaloga netewî dikin. Çi di navbera hêzên siyasî yên Kurd bi xwe de be, çi jî di navbera wan û rêveberiya nû ya bi Şamê û hemû hêzên din ên netewî yên Sûriyeyê de be, ew beşdarî avakirina Sûriyeyê ku nû dibe ku hemû gelê xwe di nav xwe de bigirin. Bê ku yek ji pêkhateyên wê ji holê rake an jî piştgûh bikin. Dûrî zihniyeta yekalî di raman û pratîkê de ku rûmet û mafên wan bi destûrî bêyî tu çûre cudahiyê diparêzin. û Sûriya rêzî lê têkiliyên xwe yên heremî û yên netewî bigire û faktorekî aramî û ewlehiyê li heremê bin. Di encamê de konferansê biryar da ku di zûrtirîn dem de şandeyeke hevbeş a Kurdî bê ava kirin li ser bingeha pêkanîna vê dîtinê ji bo rastiyeke siyasî bixebite û bi aliyên pêwendîdar re dandin û standinan pêk bîne û diyalogê bike da ku bikêje naveroka wê û misoger bike. Konferansa yekrêzî û yekhelwestiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê qamişlo 26 Nîsanê 2025. انعقد كونفرنس وحدة الموقف والصف الكردي في روجافاي كردستان بتاريخ